¿Coneixes Esfruntados? Es la adaptación animado de la banda desenado de Penélope Bagieux. Los primeros episodios son disponibles sur notre site y cuentan la historia d'Annette Kellerman, campeona de natación y feminista, y Wu Zetian, la primera emperatriz de China. Arun le scandale reiau de 1905, Annette che va en cuero meiluen e Aro che tiri lo baix. Arrestado per indecenție. Indecenție! So d'indecents che de decidi per las hemnes qui nanas besti. Objecció basta unu, che è clar che è mai confortable tanada. Aduzzans esendra aliado din la carriera più prestigiosa che un figlio può sperare all'epoca. Concubina dell'emperaide. Parlas d'un succes. Ma tu sabes lezi? E scrivere in sin lengos, oh. Causant lo fil dell'emperaire es pas indiferent a sa gracia. Te promovi secretario. Acco es plamai interessant. Tout le long de l'annado descubrissetz dues fennos inspirantes e esfruntados cada mes sus nostre site. Sem plafier ros d'aquero serio dublado per contam.